Eish mativa ni na probleme man. Ni nwe philisi ra mbyana hi mistake. A ni swi tivi ku ta humelela yini hi mehe. A ni swi tivi ku ta humelela yini. Ri ta ni dlaya kumbe ri ta ni vangela swin'wana swa ka swi nga ri kahle. Owa u nge ni fonela malume Xikwamula Mazenge na ni va tivisa hi ku a ni lavi ku ri ni fa va nga swi tivi ku ni dlaye hi yini. U nge ni fonela malume Xikwamula Mazenge. Ahee malume minjhani? Fiction ni pfukile kunjhani Fiction? U pfukile wena? Eish malume kahle ku ni probleme lani. Kasi we Fiction nkarhi hinkwayo ku tshama ku ri na ti-problem loko fona. Ku endleka yini? Eish mata ku ri ni kume philisi yin'wana laha ndzi ka yindlo ene mehe a ni pandza hi nhloko se Hawu. loko ni kume philisi liya a ni hleketa onge i ya nhloko ni nwile philisi liya malume. Se loko ni hete ku nwa loyi wa nsati i ni byela ku ri i philisi ya timbyana i philisi ya mbyana. U ri philisi ya yini? I philisi ya yini? I philisi ya mbyana i philisi ya timbyana ene a ni swi tivi ku ta humelela yini hi mehe ku i nge i ya ku tshungula timbyana ene sweswi ku yiniwe hi mehe a ni tivi ku ta humelela yini. Eish Why u philisi ya mbyana na? Why u philisi ya mbyana? Areti xin'wana xin'wana a xi humelela. Xin'wana xin'wana a xi humelela hi yena a ni tingheni. Ma ku na lexi ni nga xi endlaku. A nga nwa philisi ya mbyana na. me a no mi tivisa ni nga lavi n'we mi endla eish a no mi tivisa ku mi nga hlamali ku humelela swin'wana hi mehe ku ri me ni nwe philisi ya mbyana. Areti loko nge philisi ya mbyana u lo nwa ni. U nge philisi ya mbyana u lo chuza u lo nwa philisi ya mbyana ni. So me ni endla yini mena? Hawa. A nga nwa philisi ya mbyana wa ku endla mfanelo. U le ku tshama hi ngopfu.